Ilagitsinniisai palasaqarfillu sinnerlugit алларсуси тамасси юусилернаран тусарнаатитинissатсиннут тикиллуаққунгарпасси тусарнаассавагут нууп иллоқарфиата нипилерсортартуги эринарсоқатигиит нипи эринарсоқатигиит ангутит Knud Kleist кисимииллуни эринарсортоқ паттагиарсортуусаппут Карл Лynge Tore Sivertsen-Niluk Terikintиуссаллутиллу John Andersen Ulrik Rossingillu Nakatagullu nunarput tamakkerlugu tusarnaartu tamassi yuullimi pilluaqqungaarpagut ima oqarluta kitaamiu tamassi yuullimi pilluangaaritsi tunuumiut ilangiittamarmi iuttim pittuaritsi Onersaami idagi tamassiorlin pittuaritsi På menighedsrepræsentationens og præstegælds vegne vil jeg gerne byde alle hjertelig velkommen til julekoncerten. Vi vil høre byorkestret, Nibi-koret, Mandskoret og Knud Kleist synger solo. Og ved orglet Karl Lynge og Tore Sivertsen. Dirigenterne er John Andersen og Ulrik Rossing. Og til slut vil vi ønske alle en rigtig glædelig jul overalt i Grønland. I Thule, Vestgrønland og Østgrønland. Tak.
So